Okay. Bruno Fernandes hagati ni Casemiro Ambabare Ugarte Bruno arahari, Fletcher arahari, Mount arahari, Kobe Mainoo, Manuel Ugarte na Casemiro. Casemiro, Mainoo na Kobe Mainoo na Bruno na Ambabarire rwose. Abimbere yajyanye ni Sesko, ni Matheus Cunha, na Amadi Diallo, ni Joshua Zirkize, ni Mbeumo na Rase. Nta kintu gihinduka nyene Bryan Mbeumo uruhande rumwe urundi negereje Matheus Cunha na atakisha Sesko. Ambabarire rwose Amadi azaza simbuye. Urufunguzo rw'umukino nkuko bivuze negaruka rya Kobe Mainoo. Ari ngomasho kuri match ya 12 n'igice Tottenham Hotspur na equipe ya Brighton. Nari mjinje mu mvuga ni match ya mbere kuri Desirbi. Wendo uhita wikomereza. Umuntu yamaye igitekerezo mu kanya ahubwo nari mbibonye byari bindenze kandi yari yigeze kubikora avuga ngo yitwa Claude. Timba kurikiye muri line up ati igitekerezo cyanjye kuri Manchester nkunda ati nta kuntu yakina aba defenseurs batatu Nusairi akamuzana na Rockson Aiden Heaven. Igitekerezo cyiza. Igitekerezo cyiza. Tibagafata ubwinshi bwabo bakaba benshi kwa yisa nyibutsa ko yigeze kubikora umenya nabo Amurimo yajyagaza ni defense sangingira ake si system ko yabananiye igihe kinini bano bakinnyi bamwe yakongera kira defense batatu nanjye cyo nashaka kumubwira gusa ntago prefera ko Kariki yakina ibintu atasanzwe kuri match nk'iyo Chelsea yanasuye Chelsea nta kintu bisanzwe si upimira ibintu nta kintu bisanzwe attaque season ara defense na prefera defense irimo show centre ayangamiye mwana kintu bisanzwe ahubwo agerageza abatake bagire efficacity imbere y'izamu bibe byandi bya defense nziza arataka kinini imbere bataka cyane kuko na Chelsea tuvuga ntago wavuga ngo nayo bagiye guhura ihagaze neza kuruta Man United bihambaye. Harya Enzo bwa iyi match baramugarura Fernandes arahari Enzo baramugarura ariko Chelsea nko muri match 6 zeruka itsinzwemo match 5 yatsinze imwe ni Potivare bigirijeho nkana muri kumva nabo ntago wavuga ngo baje bari muri match 6 zeruka 1 2 3 4 5 6 nibyo bafitemo intsinzi imwe batsinze Port Vale batsindwa izindi match 5 zose. Uri kumva nabo ntago wavuga ngo baje imbere ya Man United ngo United ivuga ngo tugiye gura n'ubusatirizi buryana cyane baranzukira ikiyongera kuri ibyo Nepo muri zo match 6 batsinze ibitego 9 binjizwa 15 muri zo match 6 enye muri zo nta gitego batsinze binjijwe ibitego 15 binjizwa 9 kandi muri zo nta gitego batsinze. Nuvuga Newcastle nta gitego bayitsinze, Paris Saint-Germain nta gitego bayitsinze, Everton nta gitego bayitsinze, Man City nta gitego bayitsinze. Urumva nabo ntago baje bavuga ngo bari atake abiri miraguruka ntago bahagaze neza sibyo ahubwo ariko nyine kwera ibibazo bya United bashobora gutangira baguruka nta wamenye ko nka Chelsea ejo bundi mari imikino 3 idatsinda igitego muri Premier League byaherukaga mu 1998 kumara imikino 3 ya Premier League Chelsea idashobora gutsinda igitego. Urakumva Liam Rosinia nawe ari muri esheke ko muri Chelsea bya twavuga kuri Egbari Rosinia buriya nawe ngo naburi tiki Champions League ngo bashobora gukora review yakaza akoze muri retour bashobora kunyuzamo amaso bakavuga ati reka dufate umwanzuro kuko abigomba kwa nk'ibyo kwa Perez kuri Alonso na ama equipe biragomba kwicara bakisubira ku manota 33 yose kuva afashe equipe ya Chelsea muri match 10 nako kuri Albeiro Alonso ugeze kuri Albeiro ndavuga Liam Rosinia vuga nti ama equipe rwose ngende kumwe n'icyo gitekerezo. Liam Rosinia atoje match 11 na manota 33 ashoboka muri izo match 11 za Premier League gusa afitemo 17 yonyene kuri 3 16 yaragiye kandi twibukiranye Liam Rosinia nta kipe ikomeye yari yatsinda hariyo muzi ejo bira Arsenal yaramuteye Man City yaramuteye na ivunika nta yindi nta kipe ikomeye yatsinda ejo niho biri nta kipe nuvuga kuva yafata ngi Man City yaramuteye Paris Saint-Germain yaramuteye Arsenal yaramuteye yamuteye kabira ahubwo kumva Carabao Cup
ndabyibuka. so urumva ko rero nawe zihita weekend ama equipe y'Iranda nacyura intsinzi. byose ni kuri uyu wa mbere tubiganiraho cyane cyane ko dufite imikino ibiri ikomeye igomba kuza kuri table kuri uyu wa mbere tuyiganiraho mu gihe cy'amasaha 3. Nepo umuvandimwe witwa Desire nyuma gutsindwa match ibanza nk'umutoza wa Spurs, match batsinzwemo na Sunderland mu cyumweru gishize. Ati umubano wanjye n'abayobozi ba Tottenham Hotspur niwo uzasobanura niba nguma muri equipe cyangwa se nyisohokamo. Ati ntabwo bizafatwa umwanzuro bitewe n'uko ikipe izaba yamanutse cyangwa se iri mu cyiciro cya mbere. Aya magambo ntarimo amatakirangoye arimo ratanga ubusobanuro bwo kutirukanwa mbere y'igihe. Ahubwo ngiye ikintu numvishemo, niba bitagendanye na resultat bizaturuka ku mubano. Ubwo wenda jise nibyo yavuze aho, ntekereza ko aramutse yamanutse aravuga ati uburyo nzakira reaction y'abayobozi cyangwa se niba ntamanutse, kuko atamanutse ntago umubano waba ari mubi. None sadera abantu baba bari mu byishimo ko equipe itamanutse bakaba barebana nabi, kandi ariyo ntego aho bigeze. Ahubwo aho bigeze no kuvuga ngo ese iramutse imanutse babinyubikaho cyangwa twaba tubanye nabi mwigendera. Kuko izi saha Spurs intego no mutozo utayimanura. Yego nta kindi. Ubundi nawe ngiye mbona biri buriya ikintu mbonye muri Roberto De Zerbi nawe yatangiye kugira impungenge ko Tottenham yagenda. Ngiye disikuru nkibona nahise mbona ko nawe abona ko bigishoboka ko Tottenham Hotspur yagenda, kuko nawe yatangiye kuvuga ngo ese ku masezerano nasinye Tottenham Hotspur iramutse igiye nabana nayo, ese nzabyubikwaho? Rega ibyo byose atangira kubitekereza. Ko reka nkubwire ahantu ngenda agira ubwoba kuri match ya Tottenham Hotspur iheruka batsinzwe, Roberto De Zerbi yaje kuri match ya Sunderland, niho nagize ubwo ndavuga nti nyamara dushobora kuba inkuru mbigiye gutaha imusozi. Yabanjemo equipe bigaragara ko yitwa ko yayihaye uburinganire pe, ye navuga ngo ahageze kuri 11 kibuje yari yapanze Mbappe, naravuze nti iyi ngiyi byibuze yakoze iyo bwabaga. None se rapokira aho ngaho si kenshi mbone kipe ushobora gukinisha abakinnyi batatu bose araba nimero 9. Ariko ibyo bintu barabinenze. Dore ikintu cyari nta kuntu wambwira ngo ufite Richardson, Dominic Solanke, Landry Koromwani, abakinnyi nimero 9 batatu mu kibuga kimwe. Iki kintu ntawo mbizi Nepo ko bacyataje. Ntawo mbizi ibyo bintu. Oya nge harya siwe nabibwiye n'ubushize nanjye mbyanga. Nawe nyine warabyanze. Icyo navugaga uzanuge naringiye muri secteur. Nari impereye muri defense. Oya imbere yo ndaza kwagaruka, kuko niyo mvugira ngo nagiriye ubwoba. Uko naravuze nibyo defense azanye Destiny Dogi yanze guhenge ku mukinnyi kuri gatatu, Wimwinyo azanye umugoshe mu mwanya we. Pedro Porro muzana Christian Romero na Mickey van de Ven. Hagati azana Kono Garaga na Gray ndetse na Bergavall. Ndavuga ni sawa cyane, ariko yongera gukora ikosa naryo nyuma arabyibuka ngera apfuye na Igor Tudor. Nawe yayipanga gati. Nabikubwiye match nihe match ni wibuka ndetse ngo amagana ndakubwira ni uwitwa Tudor burya arashaje. Arya ni Man City. Nyibutsa match ko nese nagwamagaye biki. Ndakubwira nti niba ari uko bimeze njyewe ndakaraza Man City. Ariko nanone ahantu ndi kumwe urumva n'uwitwa Liam Rosseni nako Roberto De Zerbi, naravuze nti se uri kumva arazana ndi arafata Pape Matar na Parinya abashyire ku ruhande, ese arafata Xavi Simons amunyuze ku ruhande. Aho niyo nge numvaga mpagaze, kuko abandi bose Matistel n'ubundi nawe no mukinnyi w'umwataka nawe n'umwataka kumushyira kuri wing n'ubundi nibimwe abakoze. Ikintu nahise nkura amahangaha tutabeshyanye, Tottenham Hotspur icyayirokora nuko wenda ibihe by'Imana byaba bitaragena yuko igomba kuba abafana imitima iririra kwa ba Cesc Fabregas nako kwa ba Fabregas oya mwene datu yu Jack Wilshere yubifuza hafi ye. Arati ni Imana avuga ngo ibyo bitwenge sinshaka kuba bibaseka, ariko bro kuri equipe yose yari hari, kuko yagezaho ubona ko umutoza muri remplacement ari gukora Xavi Simons nta mwumva kumushyira mu kibuga. Ariko rwose twibukiranye randa, ariko no muhanise n'abafaransa yajya gushyira ku ruhande
yinjiyemo harimo abandi bakinnyi rimwe na rimwe namukinisha kuri wing Richarlison wa kera ubundi ntiyacaga ku ruhande yisanzuye muri Everton ariwe yarasiraga abo ngubu nta musaruro ariko abakinnyi bose niyo ngiye kugaruka iyi Tottenham Hotspur abakinnyi bameze nk'abibereye muri freezer bro umutoza wese wazana nabonye yuko Tottenham Hotspur bigoye uzinepo icyaba kireka kugaruka kwa abakinnyi nka bakudu na kandi nabo ntibahari Kudus yagize setback yagiriye imvune mu yindi iminsi yari yongereye kuba ari hanze urakumva Tottenham Hotspur iri mu kaga gakomeye cyane mbere na mbere niyo kipe yonyine isigaye muri Premier League kuva mu kwezi kwa mbere itarabona intsinzi muri champion baze batebya ngo ikipe ya ni Bayern nihe kipe itsinze ngo ama ekipe yo mu Bwongereza yo mu kindi gihugu kurusha Tottenham Aston Villa, Liverpool, Chelsea, Arsenal ngo ifite intsinzi nyinshi ku ekipe yo mu Bwongereza kuruta Tottenham Hotspur kuva mu kwezi kwa baze batebya nuvuga nta ntsinzi bafite muri 2026 ubwo ni Thomas Frank kumva Igor Tudor no Desiré batoje match imwe nayo yarayikubiswe ndo kuvuga banganyije match 5 batsindwa match 9 bisobanura ngo bafite amanota 5 yonyine niyo kipe ifite amanota make no kurusha izi kipe zimanuka kuva mu kwezi kwa mbere niyo kipe ifite amanota make ko nka Burnley ya nyuma ifite 8 Leeds ifite 13 Wolves ifite 18 bazi ko na Wolves irusha Tottenham amanota kuva mu kwezi kwa mbere wanya uri kubasa kweli Wolves yagiye ikora samo match ntituyibuka niyo mpamvu uyu mugabo yatangiye kugira impungenge ko ashobora kuyimanura pe ishobora kumanuka ngewe rwose ejo bundi nakuri ikiganiro itangazamakuru yakoze Roberto De Zerbi yaravuze ngo aho bigeze ikipe ya Tottenham Hotspur uko nyibona ni ekipe yatsindwa n'ama ekipe narusha icyo ashaka gusobanura yaravuze ngo aho bigeze ntago nyine bano bakinnyi kubashyiramo amataktike n'amayeri ngo bidasanzwe bihambaye naho ndi rero nanjye ni igihe cyo kubaganiriza mu mutwe mwongera nkareba uburyo nagarura morale nongera uburyo na boosting ibitekerezo byabo bongere biyumve nk'abantu babagabo bongere biyumve ku rwego rwabo bazi ko bariho icyo yakoze ni ikirero nepo mu gutegura ino match bafite muri no weekend yabafashe abasohokana ku ka restaurant keza cyane kitwa Bacanaria gaherereye Mayfair hariya London bose abakinnyi bose arabazana basangira ibiryo neza cyane umva abatozo nkeze tukumva urakumva amataktike aravuga ati ikipe nyene at least begerane bongere bahuze urugwiro kuko ibyo rero byose na stories ziba ziri negative hagati y'abakinnyi mwaganira iki ni isoni zo kujya mu bantu rega bazi tugiye guseba no kujya mu bantu bafite isoni n'ipfunwe ariko kubicaza bose hamwe bahurira muri kano ka restaurant barasangira aravuga ngo nta kindi kintu yakoreye iki kintu no kugira ngo abakinnyi bongere begerane hoshe ma stress bafite mu mutwe bongere biyumvanemo uko biyumvanamo bo bizera ko abakinnyi biyumvanemo kurushaho ikipe irakomera anyibukije yayatureje bundi amaze kureba match ya Man City na na Chelsea ni Chelsea yibatsiriye nibyo na Lampard yari yaje kuri stade baramubonye abanyamakuru amutunga mikoro nyuma ya match ya Chelsea ariko bamubaza kuri iyi ngizaba ngo ntabwo ari ikibazo cya formation si ikibazo cya systeme n'uburyo bw'imikinire iyo tugeze muri iyi minsi abongereza bagezemo muri shampiyona hakora cyane cyane mu mutwe mentally icyo umutoza akora ku bakinnyi be mu buryo bw'ibiganiro no kubereka situation no kubibutsa no kubereka imbere bitewe na situation murimo cyangwa se icyaba kibi kurimo nicyo kintu gikonta ubu ngo asenepo ugira ngo none se tutabeshyanye nibaje akariye ekipe kuko twongeye kubona yatakisha batatu nkuko twabibonye no mu gukora impinduka Matisteri nibaje agasimbura Richarlison n'ubundi n'umwata kugiye ku ruhande ikindi kintu nabonye muri Roberto De Zerbi kuzana witwa Xavi Simon mu minota yanyu ubona agashaka abakinnyi bari combative kabana ba Ricky Gray na ba Lucas Bergvall impamvu batoza banazaga muri Tottenham babizeraga ni imbaraga n'uburyo nyine bwo guhoza bwo gukotana Xavi Simon no abakinnyi bakina baregeza nyine n'abantu udupira nyine ntago wamubona muri cyagiye mudafite ba ni nacyo abonaga byane wapi kandi akeneye abantu bafite okritiri hejuru
bumva bakira ubu bubabare ntabwo bazavisa Simon arakubwira ati ntabwo wenda nabure ekipe Tottenham Hotspur ziramutse imanutse ariko nabonye ni n'amarira ya Cristiano Romero avuye kuri la match nibyarishijwe nuko n'icyo gikombe cy'isi atagikina ariko situation nka capitaine asizeme ekipe ubwabyo we rero urumva nicyo kintu cyari gikenewe umutoza Roberto De Zerbi mu magambo make nepo yasanze ekipe umwuka waramaze kuba toxic kuba mubi rwose pe nta kintu na kimwe nyine kiganirwaho kiri positive uzima iki kintu kiba gikenewe reka mbicaza ahantu dusangire niba match muyikubitwa ntituvuga ko Tottenham Hotspur nta ntsinzi muri uyu mwaka uribuka uzarebe twubaka line twahuriye ahantu ku gafi turabondinga cyane ikintu cyari gihari muribuka cyangwa muzarebe Tottenham Hotspur nk'iyo match irangiye ujya kubona ukabona abakinnyi basa nkaho bakiriye ibiri none rero ntabwo umukinnyi amaze kwakira situation nk'iyi wamutoza n'ubundi ko wamutoza kose n'ibikunda ariko ukeneye ahantu ugenda ukongera ukabibutsa ko bari kumwe bakeneye no kuba kumwe bakakina inshinga hasi hano asoza avuga ngo he wanted his players to talk more and form a strong bond for the final 6 games ati yifuzaga ko abakinnyi be baganira ko bakomeza baganira baseka basangira barakomeza kubaka ubwo bumwe ku buryo bashobora kubaka ikintu cyatuma imikino 6 isigaye bavuga ati it's a must tugomba kwitsinda tutamanuka cyangwa tugomba gukora ibishoboka byose tutamanuka Tottenham Hotspur Brighton match kurikira barasura Wolves basure Aston Villa bakira Leeds basure Chelsea basoze bakira Everton nayo ngayo ngukorero ko nikanze mu mwanya watangiye gutegura igenda rya Cristiano Romero kandi bafite n'imikino myiza imikino ikinika mu by'ukuri para y'abandi Spurs byitwayemo neza rwose Brighton ni cinkoni zamba nyamuneke yoboke De Zerbi bamu Wolves Brighton Leeds abandi mukarwana nabo Everton ahandi ugare uburyo Aston Villa na Chelsea mukara ko mubigenza kuri Villa na Chelsea ugashaka wenda nk'abiri cyabari sawa cyane hanyuma ekipe ya Spurs ndavuga ekipe muri championnat y'igihugu bwongereza ekipe ya gatatu ifite squad y'abakinnyi bakiri batoya ku myaka 24 n'ibice 8 ekipe ya mbere ifite abakinnyi bakiri bato bari jeune muri squad l'equipe ya Chelsea ifite imyaka 23 n'ibice 5 ubwo Spurs ni ya gatatu kabiri aho ngaho Sunderland 24 n'ibice 7 Spurs ya gatatu imyaka 24 n'ibice 8 squad ikuza mu Bwongereza ni Fulham myaka 27 n'ibice 7 atari nabibi ahubwo nge numiwe kuri Fulham se goteze ikiri muri 27 gotari hafi muri 29 nabo bari iyo kipe kigeranye kuzikuze urumva ko ni n'abatongereza nicyo kintu nanjye nishimiye muri 30 ntabwo ari za Inter ziri muri 20 rwose nanjye ni nayo mpamvu nta kabuza izi za Bologna zimiranyeri nyine urumva Mbappe mwabonye ariko urutonde rw'amashampiyona asigaranye amakipe amarushanwa yo kugana y'Uburayi abongereza basigajemo amakipe 4 bayaburi rushanwa ryose bavuze ko bafitemo equipe Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace, Nottingham Forest urumva muri Europa afite abiri Nottingham na Aston Villa bivuga ngo namahirwe menshi ko bagicyura muri Espagne birashoboka basigajemo abiri gusa Conference bafite equipe ya Palace inameze neza nayo yagicyura Palace yakimanika urakumva muri Espagne asigaye Atletico Madrid na Rayo Vallecano mu Budage Bayern na Freiburg mu Bufaransa Paris Saint-Germain na Strasbourg muri Portugal Braga muri Ukraine Shakhtar Donetsk ariko nyine mu Bwongereza niho amakipe menshi asigaye akiri mu marushanwa yo kugana umuvandimwe ngo niya nkuru yizanye najyaga mvugira Anthony ngo ajye mu ikipe y'igihugu nagumeyo Tottenham Hotspur irakinza afite umuvandimwe witwa Guillermo Vicario n'abandi basanzwe bamaze kwari hanze sisi waririmo niyo warimo n'ubusanzwe kabandi bo ni ba Madison no ba Kudus bakiri hanze gusa iyi weekend niza kuko yagaruye Rodrigo Bentancur umuvandimwe witwa Yves Bissouma Marco Senesi we uvuga muri Spurs yamuzanye kuri bench yanga kumukoresha Senesi uvuga muri Spurs zamukomoza mu Misiri imbere muri transfer nta kibazo burabita bigaragara ko batanye gutegura igenda rya Cristiano Romero cyane ko nawe ari hanze
igihe kitari gito umuvandimwe witwa Christian Romero ku muso ku cyumweru ubwo ejo turabagezaho match ya Chelsea na United ku cyumweru ku saa 9 Aston Villa irakira Sunderland. Match umuvandimwe Samuel Barrott umuzivuza kane ndabona ari umuvandimwe Falai Halam